Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, osnov javljanja replika. Izvolite. Gospodine Obradoviću, vi očigledno imate problem sa istinom. I kada god vam neko saspe istinu u oči, vi onda kažete u pomoć, napadnuti smo. Neko napada opoziciju. Vi niste sveta krava, da ne može da vam se kaže istina. Ja sam rekao da ste doveli ustašu Pernara u Narodnu skupštinu. Vi umesto to da odgovorite, vi pričate o nekakvom dogovoru sa Vučićem. A ko je to bio žešći protivnik režima Aleksandra Vučića? Mi, radikali koje hapse, ja sam osuđen pravosnažno zbog suprotstavljanja tom proevropskom režimu. U vreme dok vi idete na Vučićev kanabe, dok idete s njim da se dogovarate, dok vas prima kao vanparlamentarnu opoziciju da vi predstavite svoj plan obnove Srbije protiv poplava. Pa koga vi zavaravate? Šta vi mislite? Hajde da se vratimo na suštinu. Da li ste vi doveli ustašu Pernara u Narodnu skupštinu Republike Srbije? Da li ste vi na taj način osramotili čitavu Narodnu skupštinu, čoveka koji povodom Oluje kaže – oni koji su proterali Srbe iz Krajine tijekom Oluje su same srpske vođe, svojim raspirivanjem straha od ustaša. Dakle, krivci za nestanak Srba iz Krajine nisu Hrvati, niti vođstvo tadašnje Hrvatske države. Dakle, Srbi u Oluji pobegli od straha, imaginarnog straha od ustaša. Nije bilo tenkova, nisu granatirali kolone izbeglica, nisu klali, nisu ubijali. I vi takvog čoveka primate. I kada vam ja kažem šta ste uradili, vi ste sramota Srbije, vi kažete napada neko opoziciju. Ako ste vi opozicija, onda je mene sramota da i mene neko naziva opozicijom. Bolje da nas zovu da smo jogi letači, nego da delimo bilo kakav naziv sa vama, jer ništa ne delimo. Mene, evo završavam, mene sa vama, gospodine Obradoviću, jednostavno ništa ne zbližava posle svega što vi radite. Zahvaljujem. 2 minuta.